Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Anti manang, kayat mo kano ti mapan makiburas iti lubyas ni Nana Maria? Ha? Ay saanan, kwarog? Kasapulan na kano ti kadwa. Ay katagsapul iti sabali akadwa na ah. Awan mo't latar-arami damantay. Ay dinakman-inakman si kakwarog. Ha? No kayat mo, si kalaangad. Agpasada ak nga raw. Basta jak kayat ti mapan makipurdiya. Masaduta. Sana balay, tadamot personal kwa kwarta. Kan, ada pa imbati ni Uncle Mau. Agpada kayo kininana tuyang. Kastamot ti kunana. Mala, tay nakibaga kininana Maria, diyo kayat. Tapno makasapol iti sabali akadwana. Kalpasan na, inaktumat agpasadan. Good morning, Marituyang! Good morning! Good morning, Marituyang, Marikuanan. Good morning! Hi! I'm happy today! Na, anya nga iti pakaragsakam? Inikan na ka ni kabadong iti kwartam? Wen maray, ngamain, napan ijay la unyon itay parbangawn, tada trabaho na ijay, kontrata ka na. Ah, nagbiyahe mo't ni pari ba daw? Wen maray, iso nga, I'm happy! Hi! Na, kasla pa karagsakam na awan ni badong mau. Wen tapno makalakwat tsaak, makalawrak. Ay kahit agpada tangarod amaray. Napanmat ni Enteng ijay bengget, ta manganak iti kasar. Aya, ay kat makalakwat tsa tangarod amaray. Ay, ay, wenan niya. Ay, mayat ta imbagam. Ay, makalakwat tsata. Aglawar ta. Ay na, da kayo at talaga ababakay. Awan la dagiti asawa yaw, gundawayan yung matantaglakwat sa. Ikay katagtrabaho, iti babalayaw. Tapno inton sumangpot dagiti asawa yaw, kumaya tanda, tanadalos ti balayaw. Ay na, bay amanday tadalos-dalos dita. Intakit ijay ilay, maray. Ay, wenan niya. Sige, Marituyang, mapanta. Total, ikalaang mag. Kan awan ti pampanunutan ta nga ilutwan ta. Iso nga agpasyar taman mag. Wan maribanang. Oh, marikwanang. Ang mga nukayat mo ti sumuraut. Sanan. Agbantayak laangan dito tersenak. Isupay ti maganan siya. Nay, nagitakwar tayo kitaan yaw. Ang mga noy tadyumanan ka nagiti nagugwapo lalaki dita. Anya? Sasawamot, marikwanang. Ay na, palpalagipan kayo laeng. Tanapasamak day ta iden. Sa ngapulon atawan tinapalabas. Agpapada tayo idi anawanan iti kwarta. Gaputalino ko da tayo dagiti taluan na tataar alalakay. Takasano mga men. Agampang-ampang tayo mga men idi. Gaputan na tataardan. Kilig to the bones tayo matay. Nang rona pa idi nawagan da tayo iti beautiful. Wanyag paisaw. Malagim kaw. Ay, wenag paisaw. Nagnag na tayo anak awid dito yung kabildatan. Gaputawan pagpliti tayo. Wan, isa palagi pan kayo. Di kay agampampang. Ay, Wen kaday marikwanang.
Saanin? Ingkam laag pasyar, ijay ilay. Nay, agdan sumungat at tricycle na pagluganan tamaray. Para! Ay, nay, magkayam kwarog. Aw, papananyaw, ababakay. Umay kayo agluganain. Nay, palagipan kayo manan Di ulip-lipatan ti imbagak. Wern maray. Palpalagipan kayo laeng. Kitaan nyo na impag. Amangan no adda dagitay budol-budol dita. Kat alahan dati kwartayaw. Wen ka day, maray. Nay, marituyang Di ka gipulpul sa iti kwartam di talikodan ti bulsam. Tamangan numatnag. Sayang. Akas itinatnag mo at 300 ngayon baryak ide iti 5 agasot mau. Iti may ka naggatang iti vitaminam. Wern maray. Ay, di ka kanimadanagan. Mala! Aglugan kayawan now. Aglugan kami, kwarog. Ala, intan, marituyan. Wern maray. Agananad kayaw. Hello, Badang. Ayan, Mau. Apay nga tamang mga kwalugan. Tanda kami kini Maribanang dito'y ilay. Ingkam agatang iti masapsapul may. Tay kwarta nga intedkukin ka, tuya. Ikatang mo na dyan, iti kasapulan tayo di balay. Kagrunaan ti bagas. Wen, Badong. Danag mun aya. Agtrabaho kalat taditan. Kat dinak pampanunutan ditawi. Palagipan ka lang, Abangan mo, yaman lang ditan, tikat katangay. Malakit din. Babay na, Badong. Tanay, sumrag kami pa ijay department store. Bye! Intan maray. Pay akas la saan pay analpas ti saritaan nyo kan ni Badong mo. Kat inidap mo ti cellphone mo. Bayam ni Badong. Alakit din. Intan maray. Ay na, marituyang. Nagpipintas maten dagiti bestida dito a department store. Wen nga rod maray. Kursunadak day ta nakahanger analabaga. Ay, day tamot asol kanya. Kitaan taman naman ti price na. Ay, uwan Ha? Inam agasaw. Wen nga agpaisaw. Ang magatang ko day tamaray. Adda kwarta. Ay, uray siyak. Adamot kwarta. Ay, no kasta. Ipadas tang raw. Tanumayat. Gatangan tan. Napahanak iti balay daan ti banang. Ngam nakakandado pa ilaang. At datapay la ijay ili Whole day day jayon. Rabiin. Anya nga tati naramid da ijay iti may nga aldaw. Sikatin agluganan day dagsapa. Ngamti mo din amag. Saan ako na nagdamag? Nay? Isuda dagitan. Narabyan damay. Nay, Adda ka ngayon, maray. nay. Kahit nagpasyar kayaw, Ay, katwan maray. Kat income tumanon, inton bigat. Apay antay. Adda ka di kwartayaw. Tapno agpaspasyar kayo laang. Adda kwarog. Ala, agawid akaw. Sige! Uray siyak, inakaun, babayaw. Di da pa'y lamapan makiburas iti lubyas ni Nana Maria. Isupay apordiyada. ay na, kasta talaga no maminsan ti tao, kwarog. No adda kwartadan, sandan ngagtrabaho. Nagbayag kamutin, maray. Ay, kay nagsarmingak pa'y mat. Ay, bagay mo day tabistidam aginatang mo idina minsan, maray. Ay, uray si ka, maray. Bagay mo matared, abistidam. Agam, apay ngay data sandal mo, tanagdaan mo tayo. Sana may bagay. Isungarod ang mapanta ijay ilay, tagumatangak iti sandal kaw. Ay, wen amaray. Sige, gulpian ta amin ang dagiti kayat ta agatangan. Wow, maray! Maray, ay na, kita dagita display arilaw. Nagpipintas.
Ay, wen nga rod. O anya, gumatang ta. Ay katwen gumatang ta. Ta sosyal arilo. Ay maibagay launay kanyak. Oray siya ka. Si kalaang ayat ipakaibagayan na. Isumat. Ay, jay ngay nagpintas abag anak ka display ijay abanda, Maray. Gumatang ta. Ay katwen maray. Sige, Maray. Gumatang ta. Ay! Adupay ti kwarta. Uray siyak marituya. Ado pa'y ti kwarta. Hello, Marijuanang. Bagay ko katay. Ha? Ha? Ay na, is that you, Marituyang? Yes, Maray. Bagay ko kaday. Hop? Hello! Ha? Maribanang? Sika mga agpaysuday ta? Bagay ko kaday? Ay, aguray kayo man. Ada ka di darayan nyo aparte. Ta, sosyal ang dating nyo ngayon, Oo, Maray. Ingka maki-birthday ijay gayimikin ni Maribanang adton. Anya nga iti makunam iti suot may marikuanang. Nginginaan samot amin asuot yon. With matching bag kayo pay. No anya ti kolor ti bestida yaw. Isuma ti kolor ti bagyaw. Of course, Maray. Okay, let's go, Maritoyang. Okay, let's go, Maribanang. Kanayon arumordan ti banang. Mabaybayan nan dagiti manok daan agadaw. Sakpayan ti mangpakpakan. Kasano ka kanayon darumwar ka ni Marituyang. Day talagpas pa siya tararamidon da. Wan nga raw. Isong ano samlat ta napakanan dagiti manok da. Anya pa yung arod ngay. Baybayan matan yan ti banang dagiti tarakan da. Nay, asino dagita dimsa agiti tricycle alalakay? Wan nga raw. Jak ida mamaw. Nay, umasinagtan dito eh. Naimbag nga orasyo. Naimbag nga oras yaw. Ha? Ha? Ay, Adda ka di ti kasinsin mi nga inteng. Umay mi kumasarong karan. ay, aguray kayaw. Ay, uwan. Ay, wanda kayo daintong kan antong. Wanda kami. Ha? Ay, wan nga agpaysaw. Angkel Intong. Ay na. Kan Angkel Antong. Da kayo nga agpaysaw. Ay, isak ni Kwaro kakaanakan yaw. Talagamat nga kakabusis kayo Pulimiti kastoya busis. Asino ka? Itayan. Siyak ni kuanang. Adda ka din asawam. Ay, awampay. Oray siya kawampay. Umay kantuman armen kwanang. Ay, saan ka akayat? Idi pa'y laeng. Ala, intayo ni balay da kasinsin inting. Sigurado amaragsakan ni kasinsin inteng. Tada kami. Nay, adda kayo mat, intong kan antong. Uwan ta umay da kayo sarong karan. Ayan ti kasinsin inteng. Ipagbanang. Ay, adda ijay bengket. Agaukan ta mabisin kami ipag. Ha? Wen nga rod. Itay pa mabisin kami. Ay mabitla nga rod taawagak ni Kuharog. Ngamen, awan makan dito'y balay. Ala, Angkel Intong. Angkel Antong. Intayo jay balay ikaw. Tawan mo't gaya makan dito'y balay ni Antay. Ay, si kanti makaammo kadakwada-kwarog. Agyandan, ija balay mo. Ay, katuna. Sige, sumurot kayon ka ni Kwarog. Taison timang sanga ilay kada kayaw. Sige, ipag. Ing kami nga rodan. Pumimpintas ka ipag. Ha? Arman ka kumaidi, agam nasigsiglat ni inteng. Uray siyak. Armen ka kumaydi. Ngem talaga nasiglat ninteng. Ay. Ala, intayo kitin jay balay ikaw. Lagi pa nyo pa imati na palabas.
Ay, nagmayatan ti aginat. Ay, agsapan. Ang kasanungatan da ito. Ay, awanan kwarta. Kan awan mo't makan ijay kusina. Anya ngay ti kanag. Ay, naigatang kumot amin iti arwatak tay kwartak. Kan tay inten ni badong ko. Ay, kasanungataitan. Marituyan! Umayak man! Ay, uwan, maray! Mabit lang! Naimbag nga oras mo, Maray. Umayak ko mamakikapi dito'y balayaw. Tawan ka nak ijay balay. Ha? Uray si ka? Awan mo't ka na, maray? Kaya't mo asawan. Awan mo't ka na, marituyang. Awan. Awan igatang ko, maray. Ay, agpadata nga rod Maray. Anya, umutang kayaw. Kano nagpipintas tigin at gatang nyo ariluyaw. Nginginain. Kwa Maray, bayadan mi mutlaang. Uray siyak, maray. Bayadak tumutlaang no agawid ni badungkaw. Ay, saan kayo apautangan? Kundi gatang kayo iti bisti dayo apang sosyal. Ita, awang kanan yaw. Aha? Alakit din, maray. Umutangak iti hapkaban ken groceries. Ay uray siyak mat, marikwanang. Hapkaban mat kan groceries ti utangag. Ay, saan ak ngagpautang itan? Nangruna kadagiti saan ngagpampanuno takas kada kayaw. Kundi gatang kayo itinginginaan agamit yaw. Ngam awang magayam kanan yaw. Nailawan nga ruden, maray. Binagbagaan kayo pa ide. Ngam di kayo madimngag. No agsakit kami, tawan ka nun may. Sika, ti aking basol, marikwanang. Anya kumati basol ka? Basol yu ah! Ingkay hilakaw nagitinginginaan na ginatgatang yaw. Tapos na paggatang yaw iti kanan yaw. Tatalagasan kayo pautangan. Awan kwartayo. Ket umay kayo umutang kinikwarog. Ay, kasta ko mga agpaisaw. Antong, intong. Ay, awan mo't nagbaliwan yaw, antong, intong. Natataer kayo latamot anya. Ang mga numabalindak apautangan, tabayadan to ni badungkaw inton sumangpay. Saan na mabalin tuyang? Para abas tumit ti kwartami. Isuasan mi mabalin nga ipautang. Ay, siyak nga rudan ati pa utangan yaw. Saan mi nga ipautang ti kwartami? Anya, uray 50 laang no isaw. San nga ruda mabalin? Ay na, mabisintan, maritoyan. Ay, kasanutan, maribana. Ay na to yan. Antibanang. Ingkay makipurdiya tapno da kwartayaw. Kanuray siya. Awan may ipautang ko kada kayaw. Nang runa pa'y itatadda sa nga ilay. Kwarag. Ingkay ila ko dagiti ginatgatang yung agamit yaw. Tapno at day gatang yung itikanin yaw. Bakit kayaw? Ngam di kay nagpanunot anay imbag. Ginastos yu ti kwartayo iti na materyalan na banag. Ngamawan mo't gayam kanin yaw. Ay, nanatoyang kananabanang. Ala, ingkay makitagad, tapno adday gatang yo iti kaninyo. Unang inyo nga minti taraon, sakbay tinamateryalan abanan. Ala, sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysunat. Dawanin ang labi da tayo, anay! Kapitan! Enteng! Inikan biyag, dagiti papagayam yu iti radyo, akas kada. Teresa Calay, Jenna Almoite Diaz, Jonah Rebutazo, Joseph Glenn Benawe, Dante Martinez, kanto'y pagayam yu, Mary Jane Castro.
Ken itipan nakitinulong ni Sir Chris Bartolo iti papel nga entong. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.